командалары ортодогу арбитр Кумарбек уулу Урмат, Борбек Нургазы, Алтынбек Урмат. Жараткан Алла, мынау көкмөрүүчүлөрдүн оюн таласында чыгып тилегин кабыл кыла көр, жараткан Алла. Татынакай эрежени бузуп албай атчап тилеген максатыбыз менен кандай келдик ушундай жат кеткенге Алла насип этсин. Күч кубат атчалык жеңил болсун. Амин. Жогорку лига ынтымак жаштык командасы. Мына көптөн бери күткөнбүз бул оюнда, булар дагы. Амин. Амин. Бата бергиле. Амин. Баракелде. Hormatly görürmanlar, tınç olturalı, bana da jardam bergile. Sizler köpsüңөр, sizler tuğra jogынан sınıp dururlar. Жаштык командасына ular akesi Октябрьскийден 2000 сом койду. Ешмуратка Akırın. Kinodog'day bo'ldi var ya. Ынтымақ командасы çalıga çıktı. Jockey çıktı. Bardı Tayqazanға turdu. Sayıldı. Mınандай silkti. Orozbayev Joldoshbek komandanın kapitanı 86. жылғы çapqanatı Mustang esep sani 1-0. Жаштык командасы Чыңгыз Бектулары дагы 2000 сом алып келди жаштык командасына. Ular akesi Октябрьскийден жаштык командасына 2000 сом, Ешмуратка Калдарбек авасы 1,5 сом, жана Чыңгыз Бектулар 2 жаштык командасына Чыңгыз алып келип 2000 сом койду. Рахмат, эсеп саны 1-0. Экинчи Чыңгыз айтылат, мына жаштык дагы салсаңар, дагы 2000ден 5000ден көтөрүп келе берем дейт. Эсеп саны 1-0. Ынтымақ команданын жетекчиси Искендер Абаскат, машыктыруучусу Орозбай Жолдош, ал эми жаштык команданын жетекчиси Кыдыров Карим, машыктыруучусу Алтынбаев Калыбек. Çekilmecede ikinci katan sana bastı Ayu çapkanatı Ayu Жаштык командасы Жогорку лига Çapkanatı Ayu Nazarbolov Жолдош 91-ci жылғы көкөрүчү çöktü. Alta atıldı. Eki atpol atıldı. Kava kandıraya.
Katılçuğa байланыштуу оң айланпак алып келди. Oyun dalasındагы арбитр. Oyun dalasındагы арбитр. Комарбек уулу Урмат, Катталда Борбиев Нургазы, Алтынбек Урмат. Федерация көкбөрү жекеме-жеке. Манабы текенин салмагы 35ден ашкан жок, 32ден кем болгон жок. Барын койдук позицияга. 12-ci катар саны Эсенуулу Өмүрбек ортодо, 2-ci катар саны Назаркулов Жолдош. Өмүрбектин чапкан аты Аватар. Жолдоштуку Аю. Аватар менен Аю, Жолдош менен Өмүрбек. Жолдош Илибой жагынан жетет экен. Илибой жагынан мына Нооруздан бери бойда өсүп кеткенби, не болуп кеткен? Бак, айланып атат. Айлана бер, биздин башыбыз айланып калды. Бир Кемелбей олтурат Эсенуулу Өмүрбек. Өмүш 2001-жылкы, 91-жылкы Жолдош. Pas aldı. Ömürdü. Melisbek oğlu Nurcan. 6. minuta 20 sekunda. Kaymanatı Krasavçik. Apapaka işim menen oynayıp bulgabay oynayıp. Kol götürüp koyçun Nurcan. Koy bir kolcağa koysalar bulmayı. Kaymanatı Krasavçik. Bilesiniz mi? Tok akşam menen oynayıp. Bu şıl kostyumdan astı. Toyga varar da üstün giyiyor, toyga keteverir. Ağır bir ulakçının özünde kıması var. Kaskani giyip çıkar. Akşam giyip çıkacak. Bunlardan pişkası uşunday. Statta turat yerde de. Pete yerde. Tak. Bir rezervinde birinci time. 2-0 rezervinde birinci time. Akırın. Akırın. Ona tekenin cündörü örgüyü başladı. Akırın. Buna cündöveyle koygulat. Cazmalı bile tülev atkan malı cündüğünle kılat. Buna jaman çatak. Çikölü ciğirikten tam ayganma kılat. Bardı. Ortağa. Ketemecek'e. Götürdü. Yaşlık komandası götürdü. Tak, Joldoş Nazarkulov 91-жылкы çapkan adı Ayu. Өмүрбек жабылышып атат. Өмүрбек. Жолдош Назаркулов, мына Чыңгыз бир туганын турат. Эгерде ушул алпар ушуну сала турган болсоң, ana Çыңгыздан 2000 сом кетти. Кетти 2000 сом.
üstüne. Eğer de hazır Alpar Joldoş sala turgan bolsa, Çingiz'den daha 2000 so'm ketdi. Açıben! Urmatlı kökbörük yormandары, mana ушундай Жалал-Абад аймагында сонун майрам тартуулап атат. Көкбөрү федерациясы спорттун улуттук түрлөрү, мамлекеттик госагентство, мына мамлекетибизге чоң рахмат айтышыбыз керек. Мунусунда Жалал-Абад аймагында бир өткөзөлү деп мына Татнакай шарт түзүп берди. Телторат майданы мыкты Жалал-Абад федерациясы мына сонун кызмат өтөп берди. Мына о теке уламдан улам эле ылдыйлап эле баратат. Кайра көтөрүлүп калат, кайра ылдыйлап калат. Мол качанкы өмүш. Далай ашууну баскан өмүш ма. Ат жалына жатып алып эле бирдемени бултуңдатып атат. Кайра жерге түштү. Жолдош көтөрүп атат. Тиги ылдый басып атат. Омуродон бир шыйрактан кармап алды. Жерге түштү. Там ортого кайра түштү. Сценарий боюнча ушундай болуш керек эле. Туптура баратасыңар. Эме өмүшеңкейчи деди. Менеңдей көрөйүн, сен жабышып көр, жанагындай кылып көр деп атат. Сен Улуу Өмүрбек 2001-жылкы, Жолдош 91-жылкы. Кайра эле ошол позиция кайталанып атат. Эмне болду? Ортого кирип кетти урмат. Сегизинчи катар саны келди. Каныбеков Эрнис чыкты. 3-4. Oyun talasında 3-4 hazır. Oy mına Jogorku liganın atlarının sekirgenin karagıla çatağına. Bul oyundu görgön de armanda, görmөгөн de armanda. Çıktı baratat, ıntımak bar jerde ırыс toktoyt. Ынтымагы бар элдин зоболосу көтөрүлүп турат. Bir gayrıdı. Akırın. Ekat. Kökbörü. Erenderden yer oyunu kökbörü. Ulam kıvırap geletat. Hazır önüp gösteri jargan. Belalama. Ay. Kayran emgek ay. Sonunlardan kelip oyun. Taktika olsunday. Ver karap koysan çalsa. Akırın. Kötörülüp geletat. Hayatı 20 sekunda var daha. Oya turgula. Yere zemine. Hormatlı görmanlar. Tuğra jagынан süret turgulatçı. Mana 10 sekunda. Boldu kazak. Akırın. Akırın. Ынтымак командасы. Чемпиондор. Жогорку лига Кыргызстан боюнча мына үлгү боло турган силерсиңер. Алып кеткилеми? Биргелешип алып кеткиле. Аны карап бел караганча агарып күндүн атканы, кызарып күндүн батканы, эки келбес өмүрдүн мына Телторат майданында Көкбөрү менен эсеп чосунга атканы ушул Турбаев атагына жекеме-жеке.
Çekemeceke. Çıktı. Intımak komandası. Upay açıldı. Sanap. 7. Qatar sani Elisoğlu Qo'shchiboy. Qo'yili. Esep sani 3-0. 14-minutda 40-sekundda bo'ldi vaqt. Ayradan aldı Intımak komandası. Elisoğlu Qo'shchiboy. Elisoğlu Qo'shchiboy. 95-yilgi chapqanati Bayto'ri. Qo'rg'on o'tat yaxshi. Yeni geldi. Yaxshi komandasi. Yaxshi komandasi javob chiqdi. Juma Muratbek 12. qator soni. Boyka chapqanati Boyka. Barabat Muratbek. Amal izlevadat Muratbek. Ağdele basıvalı oynadı vatat. 12. qator sani Jumaliyev Muratbek 99-yilgi chapqanati Boyka. Hazır Ramos bilan o'ynab o'tadi. Basap Bilgürbey'e aldı. Alğanı menen avutqa. Jeke. 3-0. Çekemeyecek. Ынтымақ команданың жеке-жеке көкбөрісі басты, шықады, бірақ ортадағы чейінден шығалек бироқ дегені бар. Берге алто құзғындай болып қарап тұрғанын қарабайсыңар. Чейінден шықса әлі баса қалалы деп жатты. Ақырқы
Akırkı minuta. Sekunda kaldı tayımdan ayaktasına 20 minuttan 3 tayım bular Johorku Liga. Yaxşıyla pasalayın dediler 10 sekunda. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Время. 3-0 zeminde ayaktaldı, kolcağa koyalım. Жағымды çıkarmalar sizler için. Ortadaki kuruktardı çiğ olalı, suğar olalı. Gele жатқан bayramımızlar kut olsun. Kettik, ikinci time. 3-0 esebinde başlandı Johorku Liga Ынтымақ жаштық командасы. Тура орта. Салтқа берілген уақытта ешқандай жиынтық шыққан жоқ. Тереже ойынша ортаға алып барды. Ойын таласында арбитр, Көкбөр федерацияның қаласы Урмат. Ортада 7-ci қатар саны Илисулу Ушчубай ынтымақ командасынан, 2-ci қатар саны Назарқұлов Жолдош. Илисулу Ушчубай көтерді басты 95-жылқы Johorku Liga. Ortadan çıktı. Tayqazan almaşıldı birinci tayımdan кейін ikinci tayım. Tayqazanның düğüne жетті. Жаштық қорғап атат Tayqazanın. Қорғануда ынтымақ қазір амал іздеп атат. Tayqazan атаңдашына Tayqazanның түйінде тұрат. Qarmaq qaldı. Soğuk ketdi, Tayra soğuk ketdi. Out, oңайламpa, jekeme-jeke. 3-cü minuta bitip 4-cü minuta gitti. Esep sani 3-0. Ынтымақ жаштық командасы Johorku Liga. Jekeme-jeke. 12-ci Hatarsan Esenoğlu Ömürbek көтеріп атат Ömürbek. 11-ci қатар саны Алмазоğlu Kanatbek жаштық командасынан. Ömürbek Esenoğlu 2001 жылғы, Алмазоğlu Kanatbek 96 жылғы. Көкбөрүшілер Johorku Liga
34 komandaga үлgü боло турган ынтымак командасы чемпиондор мына oyun dalasında bu oyundu kütközüңөр ынтымак менен жаштык беттешкенде бир Алланын буйругу менен Телдорат майданына баралы дегенсиңер. Мамырдай кайрадан алдага түгүнай. Сонун Эми кезек жаштык командасына келди. Жаштыктын өзү балбанчылык. Жаш кезде бар балбан болгон. Мынандай жаштык командасы шабуылга чыкты. Барада бир муштумдай жумулуп алып баратышат. Sonun emgek bardalan tilege karşı avukatçılık etti. 5. minuta bitip 6. minutaga barada esep sanı 3-0. Yanı duykandık Zamir akesi Eşmurat'a 2000 zam alıp geldi. Kolçağa koyalım. Yaşlıktın kıyırmanları var mı? Demciz kuvvet verip koyular. Jallavattıklar var mı? Gel jallavattağız da. Kömekensiniz. Yaxşı. Mana Teltoruğa uşun dep atalarımız kalpağın kiyip aksakalın jaykaldı. Cuma namazdan keyin uşul oyunga baralı dep kelip oturuşat. Kanday sonun neberelerini erkiştip kelip nebereleri oyun talasında Teltorat maydanında atça. Mana 2. nomer menen 12. Katar sаны Ömürbek Esen ulu menen Nazar Kulak Joldaştın oyunun görölü dep gelişte. Kuyarmandarsız köpörüde ösüş bolboyt kuyarmandar. Rahmat köpörünün kuyarmandarına. Mına uşunday 5 günden beri uşul jerde çoğu barыбыз бири-бирибизди жакшы таап, жакшы oyunlar болуп атат. Bolboy ele Esen ulu Ömürbek bastı. Ынтымак команданын жетекчиси İskender Avaskат, Орозбаев Жолдош башкы туруучусу. Жаштык команданын жетекчиси Кадыров Карим, машык туруучусу Алтыбаев Калыбек. 2 команданын тең жогорку лиганын жетекчилерине федерациянын атынан, эли журттун атынан рахмат, ишиңер илгерли болсун. Ушундук команданы түптөп бир үй бүлөнүн бир атанын балдарындай кылып алып жүрө бергиле дегенче болбой 7 минута 20 секунда 2 тайм эсеп саны 3-0. Engeyde götürdü alçıkta Jaştık komandası. Aldağa çıkınay, kayrak çıkılmadı, ne kılam? Ынтымак командасы эми кезек
menен çabulga çıktı. Avutqa sürgönge hareket kıldı, bolmay ele. Tayip ele öttü bak çirkin. Baratat. Geletat, yaşlar geletat. Algılayın, birgeleşip algılayın. Birön kişi alıp götürüp ver, birön basıp ver. Tak. Sallatlara bunlar 30 yaşa kaçta bağlı? Hadi ver ben sana. Oturganlar tek koydular oturganlar. Onlar turlar bizi daha Tak, çeke. Yoldaş al. Çekemeyecek. Şu 10. minuta bitti, 11. minuta gitti vakit. O Ömürbek Kesenoğlu Tanıtamak komandası götürdü. Ömürbek bastı, şıkadı. Bu teke mi çıkkanga öte kımbatqa turçuday ol kaldı. Kayradan ile Nazarkulov Joldoş orta oyun görsöttü Jaştık Jogorku Liga komandasынан. Geremet 12. atak sanı Ezenoğlu Ömürbek 11. minuta 20. sekunda. Ömüş bir gol menen ırgıtık ettin. Ömürbek 4-0 dağdayısın koy. Ulan bayıp koyalçı özümüzün tilmene. Geremet desem sanı 4-0. Aksala Seyliqtar Kurat Jaştık komandasında 12. minutanı çapçıdı vakit. Taştava. Çekilmeyecek. Çekemeyecek. 10. atak Jaştık komandasından Abdullay Vargen. Yeme Argen çıkan eken ortava.
7-ci qatar sani İlisolu Quşçubay ıntamaq komandasına bastı. İlisolu Quşçubay takımga bastın Taymanbay kettik eme. Arzağın jalgaştırıp ulaştırıp Üzöngülöşlerin, önöktöşlerin anlamış kılar. Rıspekov Mayranbek. Yerde Mayranbek bir göredik emizler. Sağol çoğdu valvaylar cılçıgızdan alparıp salvadık bir жағынан жаштық команdanın көңгөрүчүсü ketdi. 15-ci minuta Mayranbek Rıspekov 94-cü жылқы çapqanatı Zalatoy esep sanı 5-0. Erteң 6-sında Kuday buyursa Teltorat Maydanı'nı Жаллабад şahri 1-ci oyun. Polu-final, jarım final olar özgön komandası 9'da baştalar. Andan keyinkisi Isıgata İyigilik jarım final. Toqtoğul Bişkek Sergök 40 yaş jarım final. Jana Talas Jetizovan 40 yaş jarım final. Erteң kayradan 9'da Kuday buyursa Teltorat Maydanı'nda joluguşabız. Kötürlük. Bastı. Eline degen ıldamdıkta şart bastı. Çekemeyecek. Her türlü takdirde salmaya da Ömürbe geçen oğlum bastı Antumak komandası. Yaşlık komandası Javuşovadan Kayradan Nazar Kolov Joldoş. Antumak komandası Çavulga çıktı. Mananın ırlandığın kanıp koyulan Kerke Ketti alaydı gözdey. Toyota 010 degen Jeep alып koyulaçı. 010 Toyota'nı alып koyulaçı.
Çığa almay atacak Toyota milyonda alıp koygular. Jeke mi jeke? Akırkı minuta ikinci tayımdan akırkı sekundaları. Götürdü, bastı. Öbürü. Aylanıvadan bastı, çıktı. Ömürbek Ezenoğlu. Değil mi? Akırkı 5, 4, 3, 2, 1, stop. Reme. Kolcağı boyalı, жақшайып алды, мұқтайым алды. Есеп саны 5-0. 5 minut қана қол. Ay bana geldi. Rahmat, Deltoro hizmetkarları İlgiz Iyeva komanda. Federatsiya Jallaba. Ketdi. Alga çıktı sekundalar. 3-cü time, 3-cü time. Esep sanı 5-0. Tak, startta jatat teke. Yeme, aldağı tügünayı. Mana komandanın iki komandanın tek sayapkerlerine rahatsızlık bildiremiz. Sayapker жоқ, аттың тауы келбей, қайдан çurqaytatlar. Sayapkerlerge alkış aytабыз. Har bir komandanın sayapkerleri var, sayapkerler. Gününde Tulpar tuşunda kılıp uşul attарды tattap bağıp baptap bergen sayapkerlerge rahmat aytабыз. Так, starttan hiç qanday жыйынтык болгон жок. Тура ортодо айлападан жекеме-жеке, бетме-бет. Раз на раз. Дорогие дамы, господа, баягы мына орысчада сүйлөштүк ойын таласында тамаша курдук. Сонун болду, парад кылдык, ачылыш аземин кылдык, Кудай буйрса. Көтөрдү ынтымак команданын жекеме-жеке көпмөрү түсүп көтөрдү. Akırın nekiyat bolgular. Kayğazan almasıldı 3-cü time. Hazır eme ынтымак oştu көздөй çabat. Ne oldu? Mınau ketken top menen baratat. Baratat, out. Çekemeyecek ya.
Ne oldu? Oldu. Çekeme. Mana qarab qo'y. O'rtada 11-qator soni Almazo'li Qanatbek. 7-qator soni Ilizo'li Qo'shchivay. Baytoru 11-qator soni Almazo'li Qanatbek beraga bosdi. Aldağa tügünayet. Жақшылы алуаттат. Алғанымен бұл әм işletilip çıkan taktikanın biri. Je julub almay, je avutqa sürüp alып бармай. Қайрадан эле жанагы позицияға келели. Мына ушундай Көкбөрү федерацияга ар дайым республика турнирлерде өнөктөш болуп келген КТРК спорт телеканалына түз эфирге алып берип атат рахмат жааматына. Биксер спорт жана Шоро улуттук суусундугуна терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Bastı Ilizo'li Qo'shchivay. Ömürbek, pasallı Ömürbek, Esenoğlu. Gitti, çıktı, baratat. Ama arkasına. Buraya yoktu. Baratat, Esenoğlu Ömürbek. Kayana basıp aldı Ömürbek. Boboy kaldı. Şirketli halkta. Kayradan uşul pozisiya. Tura ortada aylanpa. Vakit bolsa bize de degen çoğun bir bayılık. Kayra gelgisi vakittar çirkin artta kalıp ketip atat. Ömür ötüp atat. Biraz ömür kanday, kıska kanday az. Tağsır uşul ölçümünden köp kılmaz. Berok çirkin azdığına meylile anın oktoy tezgine katmaz. Aldı attığına yerge çıkalladı. Yaxşılı alayın desem işek kıl açmayı be. Niye alalım? Uşunday oyunda bu. Biri-birine uşunday toskolluk jaraş gerek, jolun bögöş gerek. Korgoçular korgoş gerek, juluş gerek, yengeyiş gerek, alış gerek, salış gerek. Yedinci minuta 40. sekunda. Ay, akran. Hocam,
Bo'ldi, tinch. Şöyle tursak hem, hurmatlı dostlar. Oyun dalası çekip pozisyonu koyup canavar ne oldu çek. Bunlar düşünüp olalım da. Ne ala o hurmat o vakitte toplatalım mı? Hurmat. Vakit kimge karşı oynayotadi? Eski algıla. Hurmat, bu vakitte ne alalı? Vaqt to'xtadi 9:33. Hurmat, kalıs gelsin, kalıs bak ya. Başka kalıs barada dolayığa düştü, hemen yayılmış barada. Vakitte bütün rivayet ettik, orada koyduk, hazır geçeriz. Yasapsılar. Suda erkekçe oyunlar. Ya koya dururlar şimdi, başka kalıs var da hazır, geçsin. Cenab-ı oyuncular kalsın, hazır çeşitli buğayın, hazır düşünü olayım. Gitti, kaynadan çalmıştırdık. Takımda kaldı. Takımda Basual oynadı, o da Trabzonspor komandası. Barış gerek. Barış gerek. Barçı onu canına çalgıstıra.
Ketdi. Nurjon. Çıkıp ketdi tingaya. Jeke 11. minuta bitip 12. minuta vardı. Aldı. Jeke. Mına uzatып Жогорку лига 5-0. Aldı. Alpanatat korgonu da Жаштык. Жаштык командасына Ешмуратқа Улам Кадыр акасынан 2000 сом. Эми кыймылдаш керек Жаштык. Мына эмне деген сонун байгелерди коюп беришти. Сонун байгелерди Улам Кадырга тең мына 2000 сомдо атайын Ешмуратка көп байгелер коюлуп атат, капчыңыздарда турат. 13. минута. Erteң Кудай буйрса saat 9'da Ular Özgün жарым финал, Ысык Ата Ийгилик жарым финал, Токтогул Бишкек Сергөө Кырыкчаш жарым финал, Талас Жетидоган жарым финал. Эртең полуфинал оюндары 9'dan башталат. Кайрадан жекеме-жеке. Bastı Антамак командасы. 14. minuta bitip 15. minutaga barат. Теченуулу Өмүрбек. Ana ушул оюнду көрөлү деп күткөнбүз. Бул оюнду дагы көрүп келатабыз. 3-чү таймдын 14 минута 40 секундасы, эсеп сан 5-0. Жекеме-жеке. Он биринчи катар саны Канатбек Алмаз уулу жана эмкей көтөрүп аткан Антамак командасынан ортодо Илисулу Кушчубай.
Бириктен көтөрдү Илисулук Ушчубай ынтымак командасы. Ekөө бирдей кармады. Бирок басып алды. Выигрышный позицияда Илисулук Ушчубай. Out. 16 minuta 20 sekunda. 5-0. Esenoğlu Ömürbek ortada, Jaşlık komandasından ortaya çıkan 11. Katar sanı Almazoğlu Kanatbek. Sen özünde aslıya bastık böyle. Olsun. Bir şeyini bastık. Hesaplı ne işin kadar çıkar? Canlı ya. Hayır. Bastı, oynatıp atat. Kazandığın tüyüne bir aylandı. Pas alganı bilen avut'a çıkıp gitti. 2 minuta kaldı tayımdın ayaktaşına. Ne kılav seni oyun bu? Biri cengiş gerek, biri cengiliş gerek. Bak kanday gerek, baktı kötürebiliş gerek. Ojol bakka unutulish gerek, amal izleyish gerek, jengishga unutulish gerek. Ojoga beradigan Allah mana mehnat qilganlar. Oңой emas bir komanda 12 bala, 12 at. Mana bunday qiziq bo'lib kelatat, ko'tarilib kelatat. Alalbaymi? Akırkı minuta. Bastı. Çekti. Baratat. Yemi kanday yılak. Alda kattı günay. Canımızda çıkardın mı? Unutmak, düşünmeye kaldın anday salıp gel. Canım şıktarsan bu nokta. Hayatım. Dostlar. Valdı emin. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Rahmat Batan'a gelmiyor. 5-1 Balçağa koyarlar. Bunlar bizim favoritler. Şunday oyun oldu. Erten 4 oyunumuz var. Kayradan 9'da kütüyoruz sizlerde. Aman esen iyi göçük. Alıp ertenki jolukkanга чейин саламатта болгула. Бирок бата берип кетпейсиңер ми? Мусулман кыргызсыңар мı? Келгилер бата берели. Ынтымак командасы. Мына чемпиондорубуз менен ойногон жаштык силер да тайманбай күнгө тике карадыңар. Хоми. Бай келип болгула. Аман болгула. Жүрөктө ыйман ынсап, токумду атпада тургандай атанын уулу болгула. Хоми.
Антыбак командасы құттықтаймыз. Жаштық келечек алдыда мирза. Музыканттарға рахмат, ТРК спорт телеканалы, Тендор ат майданы, барыңарға чоң рахмат, скорыйларға рахмат, мынау біздің пожарниктерге рахмат, қалыстарға рахмат. Ертең кешен сақ саламатта болғыла.